Sngau tenat shisha banyu sngau baki we kijat penriu ki iej bat ki burom ya Prime Minister jini Narendra Modi haba ulet syaki we pat kijaka hakawe ke program lapenlong da ka Washington DC hakaba bona kistar basya menta haki benta jong kacing aklem ha kinong ruai bat kinong tem long put hakaba Narendra jini lolai basya menta apa Washington DC kawe kanong ruai ke bapau nam tam kelar ruai kejing ruai iri jongi bat kelangu ru bat penpau kejing senungu ya Narendra jongi da kebangu ban keta ya kijat jong u ban pi kajing burom bat kejing iet ya Prime Minister jini kane kelapan pau kata kejing kemen bat kejing sengubha ban pediang sengubha bat ban yoi ya Prime Minister jungi Narendra Modi kane kanong ruai kedai kanong ruai ke bapau nam tam jong ka Amerika hakaba kalei nampo Afrika. Well, I'm just so honored to be here. The Prime Minister is such a wonderful and kind man, and it was just a sincere honor to be a part of his State Arrival visit.